KahsInKol. Tigin, pain kom. Well, Tuwan na siyong kaksakin kat, lumalap, very kailangan si daw simple. siya, no? KahsInKol. Ah, Abang mas makadini na nagaywa. Especially in the morning. KahsInKol. Lankat na siya si. Ang awi kom sui kaksakin kat ke olu tu singe. Nang ake ispela penalya kaksakin kat ke mitlas nagawalas. Mit nagawalas Kosrae ke pelching. Mit taga wikat ke olu tu singe. Kat sui malalap. Kaksakin kat came. Kat place your shell on manenko marswayan. Dikin in wana pela nagawa. Kata usot. Pela mitigat ka nagaprogramming kesla. Katin uses sogo luka wana. Ral ano? tamala ini kesla pela nagat ngishe met klas ngayon taka like share live kasa nagat sum na programming kesla. O nagat Yo, siyam pinigaya siyam yang long course we siya pita tolu. Pa akketeyac yoli tu singe. E kaya met klas ko sae tikin taka usye ipakos ma e soman yak keshen rio ne. Nangen na masingan front load yaki. Maluto na keshen ria taka tari nangen na kata ya siyam yang long course liye relevancy lan siyam yang long course ko siya pita tolu. Nakaiipakos ma akketeyac kaya. Na wo kat tikin mana wo sila kat kan taka rewind niya siya replay okay. baksa continued throughout the week. Ngayon na, namnas, nang ako minwi, aklin tamtal si Wiyas nga. Well, that's the met. Kaya, bain ko was kaya wakilo kaya mo last na gaywa. Tuwa pa na siyong, finan Columbus, Georgia. Na may last ko sa di tamtal si nesikiyas nga kanya, or weapon na el, tagalikay si kamenon, nam taga yeme, That's, kumarsya, insan kasikat. Tigin, nausot pala kung taga nagyawon, saming okay. Panginoon dati pansing. Lumalap. Well, anafakan, nga, fast na met siya skoon ngayon, kaksakat. We come back again with viewers matagaan. April 1st. Root Charlie, Root Rafael Bange, kom tu na siyong kulaw kya sluman. Long last penangan. Kam le charti choni ten, kulaw kya sluman. Tu ope. Tigin gan mor yakata. Okay. Paano nila?
Thompson Mary. Lulap Joshluman Mary. Long lost na Finpea. kaksingatke unsu kumadaga yurol damdalasan damdal yaiko singan lal fungimo malal damdal mekret the Mr. Astic mas the Mr. Astica kuloki yakla laluskat ko endip shalaki titu singe pelang e flokon na room damdal liban kumin gain rala masi lower room acknowledgement lasngan rala pa nga kan nga fa floko ke skupa on chage ka to first minute. All right, kita kain na minute. Right, Gulomallap tigin. Wana tigin nilfaknge. Kalala shu mallap Joshlan met nagawa Yohk kaksakin. We met nagawa kaksakin kat kepelsinge. Akollah na pacl tuman pa akollah. Champion alon kos kada akketeyac. Ie pa kos akketeyac kaya. Si lulap si week nge kat akketeyac kaya si tigil treskrol nakatataga usi champion alon kos. We see Peter Sapta told for single along low. Likiyac pacl. Lutu fin mo mol kadataga or a weapon on Wednesday. Likiyac pacl. Tosta kapar, Fred kapar, Shet kapar, Fred Shenry nagadas umsidba. Liye team so goma from Keok week nge. Rala siya sermon ake. Usiya Sunday school, usiya alu nita we metti kat fashili we alu Seattle, Kosrae, en kumashuyan metlas Kosrae. Paing o yesilan KahsInKol lowos Engan na kulacnsap singe in fact KahsInKol God tagadin esmak na floklan met na kayo ka flokman Jesus Christ met na kayo na ako lang na pang mas mayok si paymet kataka is kas molan God mutawaek ke all tu fin kumashe fin pia wana Mary Teral nga masyap lao singal siya singal look at the phone so en kuam au
singal siya ke fong San Antonio, Texas, yan nga artwork kao ikos nitlongol siya. Nakadalya sumalap ke aslan met nagaywa, waya nagatigin na nakyalan min, ake ispelain akollah, tamdal Kenya, finan Columbus, Georgia, kulong malap ke asluman, tamdal Root Rafael, Laspe Columbus, Georgia, kulong malap ke asluman, Charlie Chonidan, finan Sacramento, kulong malap, Nekimie Cherson Luke, Las finan kuam, kulo. Tlenkan sidal, God bless you, kulo ke len sasi siya ngay pe, an kina marsya ta, kulo malap ke asluman. Siya pa ko na inalify, nga may Las Seattle, bayting interest ka, Okay, lumalap ay kita kulo malap. kan. Kaksakin kat. Napangay, Mary Thompson Terrell, kulo malap Mary, long Las na finpea. Kalbangan may mga taga-sam na ni Kapel singa, even kung taga-weekend na, kung kan nikiyepe, siya kami nanta, tipe inin na. Asluman, ali Yohk sipe, kat kina kaksakin kat, wikong kaksakin kat Kapel singa. Kada fas na met, na kaya unsukong, iti kuna unsukong kada sum na kaya, po kami ni Kesla. Taga kaya siya proy, na taga focus na kaya malutut na ulit singa. Siyam yung long course, taga yung na siya pita sa tatolo. For singa lagus na kaya, long lu. The God bless you. Show loman kulang malap kaslan met nagaywa. Tigin stress kal. Unso ko lola nagatsum na met na wipa na namnasli banner si tengan. Evin costume like a share. Met nakawa las ko sa in age per me life cashing eh. Tigin stress kal. Ay, lumalap. Ngayon, siya ko sa kungay. Mahalan metlash utuangan skilila boy. Insin na tiga kain layla. Well, bata ka nga. Makum daki.
Anak ko sa kalinan, met ngayon, met wies, makila, church na ritues yung davin Washington, Seattle, payaklaon sa kungan, nga nang sipe ispelayin kaksakin kat kelos, kikasa lalos in kanyak lang. Pa naging akalim ye kaya, kat kat fakak, met ona, kaksakin kat ke on, dalan makadil siya, kaya si dalan may sinasya kat, sang pemukle mamay sang kaya toksha lalinak wo yem tangas kikat tavin fesingi yinak kay met lili met lala na pelang aflok na roll Mr. Lipan ka din dam tak sekwe na ki akollah las na ki multi ka message ma arskelen misingi Mr. Lipan pelang aflok na yurong klamalap Kaya kulo no malap. Kulo namnas wikat kaya program kesla. Tukun na unso kong edasong neral tigin tres kali na kesya pro ni kesla. Kulo malap. Kaya tigin tres kali. Namnas taga kulkat kesya pro ni kesla. Metigi nga kaya akalin pe tamtal si matakal kiya. Tigin isira. Long wash na ngayon. Kanyers Georgia. Kulo malap. Tigin. klamalap Mr. Lipan ngan we ko minakalen with we are stuck kay wa ma taka ba we got ke hour of prayers in long be message mas ke makadako la daga euros ke mange pelsi makadale enay ko was kem dawagen len lasro la colon braya kasagar ke trademark silash nge ma lemeligie fesh nge kat kain tagay ni proy inekalla mamakat lima chefal causing out the consistari na ba nga bangon kom kumenwiya po siya kikasla yan ang yung pray laka and ko sa aswan nga siya ko sin wiya ben a pray ki mamarsin siya wan mamars ken in Rick Maluman mama kometa masikyak fin fela kum sang nagipray in silence katagin ni pray klo malap na siyungkat papat marsin kasraw kay kum si fida da akketeyac ka uskat me na ke platform singi katin kanda kani corporately in pashla yetom baila kum kat mol si fan na kum rela kasraw e fela singi me lang nilom bayan ang lame makat liye ka lipsela ke spirit kuluklan yun yung katlalal fungila kum shak na in control katlalal fungila mange asyenyo wala na shesh kat na kayo matalal fungin kain wedokle hindi ka na yetom in kain kisin wala kisin kaksaklas na siyon kelusen mo la sa kikatanin siyan ni nakyesh nagikat oswayak na fin fel singi kumkaringin kat nagisarap si somla fanati kikashalom lakan wangan na pa'y kaspesh kawangan oye makat kain konken ka ekin makat molin matkin manakat enin na kain kaksakin kom inakaliminasin mwet wiyash mason nalalal fun ke misya molyak lan mon kilo si fanandum siyam sa payaman molikatle kaso marula na kayikat kadin pray esya ke kasha yuro kometa meti kataka
in basta yetom mama sharosh mama tangati kenalan ikoesingi kemat keorela the mana kewa kat baba kuna shaflayan mana kewa mas mosalo makalemye so gashingalon go fashi la you're in control panagkataka ke belsingi inge ke kashalom na sin metlash na kewa wikatyan the man o si Tempul si makadus for nge kumin si feedback akketeyac metwias na kewa mamatayin na kan lalaki ben manasta ni kwe la hospital nursing home ashkilomono ke emergency lela the ka sakir klomin kanorekma kaslom kain Utyak ne ki shi ka finne inner shell ki core ki shell ki manushni na ki pon mero ka ki fastan shra kat la lalfungi ki kasilum kat papa kumakkalim yiki mas masalom ke simat sap lomgel asakaya ki kom fak na sil la kom islam ulal ed fak shevin shekki danglal da kom intafula mulal siya kom tafula ki yesingel mekos e fokain ko flashikiak na sis maingi katalal fungi ki kastom kat papa akkay metlas na kaywa mafalin folea ki mulla mayen kom akkalemi ki mas dalom kadin kesal kami selas mayen kom diki kati fin felsingi ki sipewo wolom kadin kan we had fans fakek wolan alom lang silom na sis kat ngesesium kat papa nanak manas fototo na yun metlas mamdain bel in asyo ka manasla ke metseok lena las ma fastigi kat ke molin metlas a Yohk sa pala Yohk na kanla tasakta kom shek penain control mangay kom na lamala metiga di susela fin felsingi la si sustasi e oya pe asmtullasi e katlalal fungi e mata kakek liki kelyakla Kula malap na siyong customer na akketeyac at ngikat. Oye peki kat lutut kel Paul Silas kilos mtayan prison. Ilos te tuin kaksakin kom. E kushusha taka talala senin koslalos. Maingin siya na siyasla kat ne mold before for kat kaprigadi. Kesenin koslas kes ben decision makaturalatew. Kipelsingi kat papa kat corporate lesyaksyum. Kuminanak mas karen merki. Katli fo sheklan singi protest marik. Katli fo sheklan party luong Democrat Republican. Sham in samata orik. Akat Mwe akat fo shek. Talik na siya nakanla. La pia direction na fast na kaya. Kulo la kaslamash. Kulo la kaslom e awin siyas na kimapay siwaslom. Pasi sara fela singa malang nilom. Kat dip sila pe tsunami, ka nuke earthquake fin Neymar, ka fin ne nake end fototo nake answer fin en Tonga. Maingi kaywa na kalimya na sish, lakat for ka cheta la mesik. Kat papatamash wimet wiyash kat na kaywa. Kat pray cash, kimet kollas mutawaek en katashwin lom sish. Ako na eni en fell on the phone na. Met kollas fin en White House, United Nation. European nation, Arab nation, Laoye, kadin syuk misdelom. Lelamet kol lash finan evesim, ka finne government lash finan Kosrae ka council lash. Kadin kain tu fin principle ke kaslom, insam kol met lasha. Mayen kom shanga, met kolin enam fin met eloskol. Maingin sin tiyo na siyesh, egat kulon assume ke komisyon na siyesh sipel, kel tu singe kadin kain, taka elim de likiyac. Yohk mesyaklash kum kat mol si fan na siya da manakewa. Kipel singi Paing makat kan kasla ke we silent prayer lan met na kayo wiyash mawikat yang. Kainem kat met lalalfungi. Ito lang melosyan vulwas kinuktuin maunlom. Elsa paikat la. Kain mo na tum Jesus Christ kat fakulo. Amen. Lumalap, Mr. Lipan, pelang aflokon na yung Kay gulong malap
Kung malap ke pro ni kesla, kad Srui kaksakin kat ke kasyain pro matagal na kes makanya kat ke. And pro ke mitlas na kayo at every level. Klik naters, klik mtain force, klik ngul force naters, mit wias na kayo. Yo na leaders ke show, leaders ke local government, leaders slash ke man national. We've been a leaders slash fin American singing. Yohk shupeka din takan ke pro. God a long broilan mit lalal fungi. Bangin masing. Met akos na ke kaslan God el long broilan met faithful na shell. Bange shupe bange yok shupayin broin pel na kayo corporately to go we met las kusay broi siya kalim lal in we kat len na kayo we ngon lal in pain kat ke for siya silan fel mat fast massage si panganat to go na ike cardinal viden Genesis sapta tolu kat kapasang na ke for siya singa gesmen siya akos ten na leda manif na ro kaslan kat magay na bay ushe compass siya magadin mirrory wall rip malal me walay lal shupe lal kadin kalim ke la mol singa manashin kat even got the shuk kat kada weapon of force klan fel even got them take carrying in your kat kada mtapin na ke force klan fel Genesis ne ke revelation pause direction pause foundation je mga tuke ke in mol lash mit lalal fungi na ke gat mtake lalal fungi je mtake kinche wo singa we always need to go out again lost land fella sing in fact Jesus Christ the meta into kana ke mol lesson dispensation je gadash in orani as many people to the body of Christ pangakrit mission sing na platform je may tak yang integral tigin tamnal share le taganal tigin katin taka women kusana kay wa every single day katin taka na ke bread of life sing pangayan je ma eto ka katokyala na wanang afat na siya tigin tres kalepianga this platform siya mga na katara 89 na rin nom siya shop hindi ti show lash ke kaslan ka nang arala schedule ang awi mat Kosrae ke tutang eko ang awi show lako me liti pa na makate liti keng with that being said kada sumne ke siyam yang on course kada ka rated up pro like na akketeyac up arship shuduk to lumay ta kal keng me siyam yang on course siyam yang on course mi tiget first na me to kada la siyam siyo kung no phone na ke pacl na ta so puklan siyam pa laisi met ke pacl na vingat li me fin pa ye siyam siyo singal ya pa laisi met ars me la ore makin no phone na alphabet ke Hebrew rala for siyo git ng on course unique machine na me influent pacl ars ke siyam siyo kikar siyo singalit course siyam siyo singalit course pa influent pacl na ta so ta vingat li illusion me siyam siya ke siyo klam ngaw na Moses dos masla siyam yang ngaw natagani ke full los talit na digat nga liki shows liki pacl na siyam me siyam siyo mong lon course in no mo pa for siya mit ke siyam siyo klam ngaw so from 90 mut ko marshi ke 1,410 years before Jesus was born Moses siya masla siyam yang ngaw natagani ke siyam siyo klam lon course Washing maslon ya fukuma shimle broi shimle on shimle kainin me onin kaksakin God ya fuku gata pa Eastri lang talit na din ka ninget al sumosla broi sumosla on nataga na si kumusing siyam yang alon ko rito ko art na per principles makatin extract in me capacity ipakos ma tigini akketeyac kaya ke sifac na phone siya ke weak nga sifac siya ke weak na phone siya pa Christ mo kisya
ke pelchi fan na sin nukewa. Pangi sifa na ke April non course January April non course. Christ mwekise ke pelchi fan na sin nukewa. Unit aklu se patashkenge leisin akon course patashkenge na sifa ke unit aklu sing pa Christ mwekise fallen na sin nukewa. Christ mwekise fallen na sin nukewa. Kadetaka li in maxlung ya focusing in katashke 2025 kadetaka na shamyang alon course ip stricto luga shamya yang alon course ngai kadeli dana kadini na kadin kaksakin kad main me el moligat la kadeli ipulia sapta singal dana chisha el utyak na in holy of holy once for all el utyak inge na lishlische ke tempola el cheya keshmenen misha molyak ligi misha inuche mol ma patching na ako may Christina na kasyam yang alon course kada ridi kadin pel kada liye backdrop singa na kaya na na kadin kaksakin God manel using kanigin mol na siya aflash nga ako tina we fosek lan fela si masam pumbinya ke kishen pro siya agad nta ke mish la si mataga ke ngon man kadin God ka siya man kad nta ke lal fungi singa katita la kada song na ya nang kasao mol mapatpat. With that being said, pange oye may na kadin ashka, kadin kaksakin God, kadin proe, kadin likiyac lalal fung fintra clash na sin God, nakat siyangin sin God in mol sin. Nakatika kaya katashka masingan katikain me ngon man kadit itikain liki katikat matan na wuklem makataka na kaya loss in fact wala na lang God, pange kaksak, pange oye sima Great Commission si Utyak ka meto sapta long lalkos fos singa lalkos na long lakkalim matlan God persevere life singa in fact a gospel ng Jesus Christ mata intaga na kaya. With that being said kataga usi me siyam yang alon kos fast na mit na kaya rito nagatfaproy lagya Yohk sugon sa siya na LEUM God on na LEUM God fell on the phone. On na LEUM God kaksakanal fagak Paing kailan na kayo la el moligat le katram kin mangan kitin pel na same concept ya fuku kata simle sham shok lam ngaw nge kataga na ke me sham yang alon costa na el lesson pe na kapash na ke me Sia Chronicle singalon course fosnol tolu na ke tonol tolu David Elta Utyak tap likiyac finan Jerusalem kaksakin God la manaka wafalok na ge me finol lal ka shiti matal lal na arsh element may taka ke sham yang alon course yang lead course yang alal course we sham shofu inakyok ye me oye singa ta ara mot kuyak mo David pa sumusla sham sunga dasak na tinakanem tinalikanem wana sham siya yang Fingum de kata siam siya yung alikalam la siya sumusla. Tamasing mut ko yak naki history lan talik na din gat na historical events yung Utyak tap na in final na in Jerusalem David alone sasa nara elmta ke taka history siya mirror na ke me siya chronicle sap ta siya alon course. Faka me elosin yak sugon sa siya na LEUM God on na LEUM God fell on the phone. On na LEUM God kaksakanal fagak Paing kailan na kayo la el moligat le fagak wala na lang na matan fella eurit masakrik lal na met na kayo posakos LEUM God el falat arul na falling kaksakin yak akfalat el Yohk ligi kat na kayo ta katlan matan fel siya na kayo marshal na LEUM God el paurel akasao wala na wal falat ground nila ko askan nakla Tempul lal. Ikos kaksakin LEUM God ko smut na kayo wafin fela kaksakin wala na akollah kaksakin wala na lang inen LEUM God use sang lowos Utyak na in Tempul lal. Kaksakin wala na lang LEUM God use sang lowos Utyak na in Tempul lal. Pacl yamatan el siya matal ke el sikyakin wala na lal radar yamatal kos met fel
fat na sin fell on the phone for singaw fat na sin matan fell na gaywa LEUM God el toko siya fella akwagi ko inense etia kain mukui elfa nanan ka met na gaywa ke nanan ka si boss lela ka siya fella iningan lela mea mana gaywa la inger lela inime o mana gaywa fe iningan siya na gaywa insya ka in sasakengan ke LEUM God el daga in LEUM fella ela fananan ka met fin fella ke si was paye nas ka proy ke mariching o kat flatena kat aleshu malalap kaksakin kum wana son sapta si fossinage tolu wi fossinela kus kasa na nasna met kasa ekle laman met but Jesus Christ na si sungya kas molom na inkat kai sie kadinte long mo kayo na kadin molkun lalal fungikom akoston na kya Srui kaksakin kum proy ke mana kayo wa kening Jesus simitlang lash kat proy amen na wana nga kalang Paing ipsik tolu ito ka ke syam yang lon course ipsime tapange fela in kaksakin kofalet na nalal fosina ke on course fela in kaksakin me kolen nalal fosina ke on course akluo matan fela inin aklen ko lal ko suffering me power lal supreme power lal aske fosit kos na kesnyaul na aksya fela mana kayo in kaksakin God mana kayo iningan in kaksakin God aske fosingel sina kesngal tolu Utyak sumna ke ipsimetan fosina kesngal on course asipause me asipause Mwe Read siya in wikat nagat first gate tolungan walangan siya tawakin well bangan ipsime da fosina ke on course fela in kaksakin ko falat na nalal na fela singan inclusive met na kayo Yohk na tlik na tingkat ngan pangay Israel talik na tingkat ngan ya fuku siya ba tram kina dahil na ke syam yang awul oral Moses takan na ke syam so ikash nga akalim mo siumle syafla ke so utaka tlik na tingkat ngan na Jerusalem Arsia ya fuku kata siya Spain na syam yang lon kostaga historical event ma siumle langan siya chronicle singa lon kostong tolu na gatong tolu David el Dil langkalang pakatong Yohk kat mautaka tap flok na Jerusalem ngin na muito mas lang este na kalam tingin na cafe fell on the phone na intaka na ke kaksakin God ke woda na lan God yak sagon sasha na sin LEUM God on sin LEUM God fell on the phone kat som diye syam yang ikor foshe akalim ye penang LEUM God el toko sha lela fella inengan lela taka in mea in arulena in chebubu in other words, fell on the phone na in own kaksakin God. Mwet na kayo wala in kaksakin God. Siyam yang lal ko fosya ko sakalim yang on kengan na sin LEUM God fell on the phone. Kaksakan lal ke persen on sasa kengan. Sasa kena engan. Na ifing katli historical event singan na tap singan kat folok la sampram kun me oye sima el tasang na sintal in tingkat ngan ke sacrificial system siya tap siya ngan anilin en matal na matal pangan en sima me rekle me lupufen luan angay ni mercy seat siya en sima metol siya ne Utyak nila siya kat na manas ke makuluklal siya na siya kat na manas na sin talik na tingkat ngan en siya bakatil mutawaek wanain pokon yang siya ka fofos siya kalash siya el presence signify presence lalan signify
nanakmanas presence in the midst of the Israelites. Na tapta siyang Ark of Covenant ngan walang na singkat la walang langkat na singkat ngan Israel nganin lan nas na kemakluk lalo so mole la si pangan tapta siyang very unique na ke the way to worship God. It'll signify na nakmanas langkat na kemakluk lalo so ngagum taga tapta siyang pataga na ke New Testament na ke New Covenant na na fon na machisje sila fascila fin shakshine. Nagatlie me akdeyal tikin treskalika na kay ipsiak luwa. Manas sacrifice shika, weak sacrifice shika ipsiak luwa na kaya taka na kaya complete silang Jesus Christ nga pa sacrifice shaft la si may taka usye kadin on kaksakanal ke sibenin taka molikat la kay siya mit kuluk. Fela na phone na siya miso nga require tikdating kat nga na phone na taka on kaksakanal. In the New Testament, matiging treskal, we metlal na kayo around local church, universal church around the world. Kadina na nakakatsing kat. Manin mo ni kat le, kaya makuluklas. Pangasi oye mataka na ke me insien mweta kat kapas na unkat ke ngon lal inkad kadin kaksakin kat ke nganash. Worship lash at itaka ke oye in the outside o taka in sias katin kaksakin kat pangay ngon lan kat ma taka katli na pay siya matlal fungi ma mtake wolan lan kat elte tuin proy na siya elte tuin kaksakanal when na siya misagon taga kalan me on na sinlem kat e kaksakanal fakak pang woke len na kay walal lain moli katle ma in maslong yaja for the sam kangan taga na siya ke 2025 and the principle theological principles mataga fon la kel Jesus Christ nga gat moliak latari kesan Jesus Christ era ene na kadin taga kaksakan al fak kin kanikin molds ko na sin fel na fon on kaksakan al fak kin kanikin mold las ko mataga sin Jesus Christ nga el taga finality na ke means of salvation chinga pa Jesus Christ once for all el moligatle when ka tram ke me ekaya sifela lapse mai Christ mai kishe ke pelchi fan na sin na kayo nara da kana ke sife si last na ke monte ang Utyak in Tempul lan kat we share my song ito kana ke first all ko mga treaty Paing ya na me my song silum na Utyak na in Tempul we share my song evin katlin na pa evin siak sine katin relas ko na in kaksakin kat na may sang singan papinadaga ke Rome saptas nga lufos kesben pakoten yoklan kat na sikom kesben lang si yoklan kat na sikom ela si when si fan natin modi kat left therefore offer up your body as a living sacrifice holy and pleasing to the Lord pangamas mar polil si muske Rome saptas nga luwa kesben pakoten yoklan kat kading kisyakan gatyang may sang na singkat pleasing and holy to the Lord. Matlas nagawa Kosrae from A to Do managawa lash ng malan God from the very beginning. Nara mol si lash nga kagat mol on kaksakan na nga katsangke insyas nagawa all of Lipan el sang when pang el eletala el mol la kesben pakoten yoklan God. Nagatli Ark of Covenant nage me ishfi ke shia Chronicles sapta singalon kos nage Engan mal David nage may Christian je la Jesus Christ lusi mo mapatpat singa we will never be able to stop worshiping praying when pange nganin God kay simatlal fungen na paing kat nagatinengan kaksakit fakolan ngon lang siengan misle mateng Kalang or mawo haru pasishel shifena lemfe mang na phone na it's gonna be ongoing like living water ngon ingat kay sigat tetuin kaksakin God fakak wala na sin matanfel na kayo of osyak tolu singan eret masakir lal na sin met na kayo katliye me
nage on sasha kat kan som nage sham tongol tolu first tolu in Keok me on sasha sko masham from kinyak ke ipsheme ngen tongol tolu first tolu akalami yakso on sasha na shil shidalkin ar buena ke etalum esasa ke engan mole la ingenikin mole la mai takting na ke me aklin ya ketaptem ark of covenanting and tefidel sasa on kadin oret makin kufun pao sinya ngan sasa on oret makin na kaksakin God ke mole la the covenant na ke new covenant na Jesus Christ finality Jesus Christ pen na mana kay wa mauta na si komo kadin oret makin manage steward in kaksakin God posem Pellom, Kafin Pong, Manakawa Makatel should nation that's for the purpose of God. In kaksakin God. Tema utakot kundamtarik faring ring or self mo. Mautakot matlalal fungi ka din tuya kaksakin God. Wangen me tafalu ke makatash king wang insias na fon na sumin kaksakin God king kenigin molila. Sham angol first tolu akademie peke on sasha 43 akademie elitia inyak sugon sasha sugon in kaksakin katlar mit paspashali mainge lo shefa esmakle elo shefa fliela lalfin lalos in LEUM God when the same principle apply kameta elie Engan no man be there akademie be ready to share efokum Engan efokum matake misle be ready to share that message to this world. When fellas sing it na ito, misla si matagake me or malan ngani metlad funginga. Kat siya na o ma fella sing take nga force si masam prunya ngan kat ntake misle. Sano lem lasha in flok uskat le flok in church. Uskat le met na kamo matap na lela tangan me uskat le wana maluti siya ke ipusapta me fosno lalikos akademie ele fashifil likiyac pelsiak lu te tieta elan sifilor makemakuluk ainta mololos lese sanol mololos lese tapanol mololos lese sanol ita ka kapasna ke un sasya ngita na me siamangol fos tolu akademie elutia in yaksuko un sasya suko in kaksakin katlar mit pasyaldi mainge lo fa esmakle elos fa filia la lalfung lalos in LEUM God met ngan for la lalfung kespen oyelan shamis oyelan Engan loman oyen kulacnsap loman oyen sharom loman kalim si makatel shot na shumngan inge na ke mol singa eta me rana kum ambassador si na ke lost shifin felang kaksak lom Engan lom miskelom lang silom na sin fella singa ita ushe mo ita na kelalal fungi singa na pang mas matagal na ke ipusapta long lalkos tafon ipusapta long lalkos nga read pienga folok singa lata ko na silo siyam ta ke mol singa tapanal lata ka inu silos le katsumpe na ke siyam yang lalkos foshi hakalamiyak pa na me unsugungan yaksugun sasya na sin LEUM God ta el ara mawolana ke kalal ke matalal el ish katangla sige nan ka long me shamton ngol tolu shamangol shamyang lalkus sige long wanain ushe Engan sinasikum wana sham sugunga sham kunge la katangyak le iyak le na fon na makuluklas kat arske mole la chef la shepan katesum na ke mol mapat na menga kumina na raw kataka ke kwisyo la sin tutang na kay wam ta kaksakin kat riti kas mol na sin chawlar kafe sinkat proy na sinkat ta din te sumniki mapayelal katin mata na ke akwa ki ke shiwostal o kale ke kas molal in kanikin molagas ko ngeta kana si komatlal fun gadin
own kaksakin kat ke own sauce in 144 kadaktan natari 144 first year akalim me shakta na own sauce 144 first year akalim yang nga fa own kunsugo own sauce na shum o god nga fa shital ke arb own na shum shital ke arb taga na shikom na ke dispensation of grace si makatash kengen na kom shital keyboard shidal me ukulele shidal kita in kaksakin kat or makin kufun pom in kaksakin kat we in siyom in alis was na singkat ke kaksaklom na singkat manili in siyas the arch masa reklama indirect okon indirect keyboard indirect taga ke syam nga na kun or makin managay wa in kaksakin kat masa mamay tarela ke o yema taga kalin ke me syam ka kasmol lan kat ke in maslong ye fokusin nga in sang na phone na kaksak na singkat panang pasim lang akwa klan may ta tikay no siya mapay siya ma akwa kitari ke Genesis ne ke Revelation nga so or makin okon or makin keyboard or makin harp ukulele kita or makin pasem or makin kufun pom in kaksakin kad men en moligatle that's the bottom line in moligatle 149 fosya kalemye kaksakin lem kad yaksugon sa siya na sin lem kad likiyac talasha tamle lasan tankela we mwet lashfinen Utyak kada chafia kada shidalkin bounce chayeng mwet lashkuam mwet nukewa lashkosai tu ya kaksakin gumne bang shima ashish mwet kosai kat on na pay online mwet kosai nga kaksakin kat eta we forced to look force natas ma finen Lilla, Defonchak, Melem, Utwa, Wellam, we met lad from where Finan Honolulu, Kuam, Ponpe, Takana, Ilo, Kona, Lana, long percent the Lignatas Ngeon. Kakshak Mataka, main shewu pang. Nara, if you come met Chimon shave, in come met Faka shave, in come around Manaka wine main, Kaksakin God, inu shame met lost singing like a calim ching, Umpa Calim, my name. Matalal fungi kum kyal maram gugulo man eta ushe rama met mashat nam take loshing na ke wolen alan god pang makunesh matalal fungi gatsum na ke fosi agos na ke on ko kalim yang leum god el falat arulana falling kaksakin yak elak falat yak Yohk likiyac na gaywa ta katlan matan fel shani na gaywa marshal lailan na leum god para la kashaw leum god el ba orela kashaw aga tuin jinge metiget fashna ke foson kosh osli kat shingen lowercase chi shingen akalemie la elos under control kum the long cushion prois ya katil matalang ngati in control el kan nana manna kay wine pow in the palm of his hand el kan nana manna kay wa in kashaw fell is in control el kan mafela fellowship elkan long at ni elfe. This fellowship is his footstool. In other words, el infinite, el sovereign, el out of me, el unlimited. El dena constrain himself na ke limitation magatash kenga. He have no time span. El alpha omega. Wangin mwet, wangin makan taka metlakal, wangin mwet, wangin makan takol. El incomplete control ke oyama katikan fully understand maita el immortal kat mortal mano singesum kat el kat ngan si wangen makuluk wangen ma kain eklekel el nakat shen akat kat maita kat mano si flok na ke foko nara kat mars oren mailos me control di fella singe kat som na ke island na din kat nga na rantain so finen iche biang fuku kata takana ke yen maisis elo shak mana som kata si elo sin kaya elo shak na som na ke oye mai elo smta ke finen matan fel iche me da kain kat pakanten na istri si mata ka sham kinya chami sunga suman
ke fosakos megos ngai kat silal epre maisik shake up ngai flatly na kat kom costa liefinen me ichaba ena kon kosin de me ena kosin kaksakin kat sinalal epre Isaac shake up ngai man it flatly na kewa kat lan fela singe lan ichab matan fel chayen elos marsolela elos koflain momong elos koflain orelama elos rekleke me ke taflayak leke shaka kadlibe si example ma mosil somna Mount Sinai floktana Aaron we met Israel and talela golden calf suko aluna she na nashi kumusenge God chilar Lashing Katla Premashi shake up. Kachimarella Managawan Kasha fell. Kachima put his feet on the me likiyac niel long ek niel fin fella shinge. Kapakatlom, el patakay metin molomo. Manifinelte nakum kaksakin katshayashi. Katlan fella shinge. Idolatry. Ashke masap singa with my declination the lit natin katnge. Taga na ke meto no lu fasto no lit ko sangol kadin lang si kadim met ke insias ke ngangashe ke nankas kadin lang si matalangas wana kat lang si kat sifen kadin lang si kadim met in other words kadil nan taga met ki man kayo meto on kosto no ko lu chuk to ko selan ka met ki man kayo nar katli kat kaksakin no nge taga na ke fosakos na ke megastana enina focusing in malan kad magayon te in kaksakin yak mafel a katsima mata liye managay wa pa kat akflatia ke insias kat kapas ke insias na sinkad min kat ngon sipang wala na si sakluk wala na wal flat round la ko e askan nakta Tempul lal pang katsilas na mawo makay na kat matal sipang ma wo makay na par your rolling na if kom kapasna rol through his son Jesus Christ mawu penapay taga nekum ke mo lumang mawu penapay taga rouni kum nepel na kay wang pang ulela lan kad of course as mataga shifeka as malukalok na shishtak chisel katang na dari fella sing katang la el magatin follow him in faith as mai taga insias ke kapasita la kada somna ye kadam ta ke misle pang masing Rauniak le fos on ko sakalamiang wole na wal fala ground la ko askan nakta Tempul lal pang ma sikataskeng Tempul lan ka ko wole na lal na kega Tempul silan ka ta wana si kon sapton ko fosinga yak kalamiang ko penalan kat painan asin sies wole na lal penapainan asies kadin sombero kulacnsap si magataskem sing faka kaslan me glory sima kadeli si pel nga as precious kai si menganin kat kai si papuin kat kemol sing era me aska kumni gare kada liye tenel saptalu kasapta si na ke saptalu liye kokolal kat na siltenel we kawak to lulalngan tana elra elo saskaligi na machaya mapatat yang na ke kokolal nabiget neser ngako mo singe even kat kapas na sing kat silas nga weapon na tenel mara kate aspe ke askasing kate aspe ke wolen alan kan na even kat kapas na ke malan fela mafela fok mafela kalawi perna kayo tena kawul buena malankad kate manas kate fosek kate elia vinga taka ke malankad around yak te Tempul lal kemme ko aska wulen alal wal falet lal pange oyen katsi mai na gadin fashkeng kataka ke Utyak luongen fos me singaul na ke ka fos yana si kos na ke singaul akalamie matan fella enen akalen ko supreme power lala na fos na ke on ka akalamie ak fella na phone na inclusive
target itlik na din God ng the Israelites. 900 years in history. Elos le wolen alan God. Elos samasla ke proy sang na sin God. Samasla ke on kaksakin God. Fos singaw nag ikot na ke singaw lenta ka wanain som na ke pagan nations. Na ke matan fel chaye. Hey, delin fight pain we kaksakin God sing. Now, remember, Israel and God 400 some years in Egypt, takal na ke wilderness, takal na ke katle katang na matan fel pasyayang ano. Wanain tal witness lan God, ke wala na lan God, matan fel syayang takal pa we kaksakin God. Me kaksakin lam God kuwas met na kay wa fin fel. Lakum oro ke moljinga kom sa ke oro ke moljinga. Principle behind this is akketeyac in New Testament must shiebel every knee will bow. Lakum lang si kaksakin God, katil kaksakin God kemoljinga. One day soon in the future, every knee will bow down and worship God. Na Sami sungai fakke fosit kor kaksakin lam God kuos met nagawafin fela kaksakin wala nalal akollah katuin siya nga liye sikosok mamitlas Kosrae nam take met masun na taga na ke wala na silang God nga lakom kaingkun lakom sanga kaksakin God singe at one day soon in the future every knee will bow and worship the Lord. That's just the bottom line. Wang magkaingkan la kaksak singe lakom lang siya tia one day every knee will bow down to the Lord. So we might as well get used to it. Taga na kekalim singa. Tang singa taga na sin fell on a phone in kaksakin God. La fella singa de na kaksakin God na one day soon fella singa will bow down. Like it or not. Kaksakin wala na lang lim God. Usye masang lowos Utyak na Tempul lal. Pacl yamatal el chamatal ke el shikyakin wala na lal. Radar yamatal kos met fell on the phone. Fat na sin matan fell na kaywa lime. Fat na sin matan fell na kaywa. Lime ka del toko siya. Fell akwagi ka inensye. Tiya kain mugui. Fell na nan ka met na kaywa. Kinanan ka siwos. Na vingat liye oyen chami songe. El cham from ke history se ke si chronicle singalon korsa. Ke te fidel Utyak tap siya me en wala na Jerusalem. Inge na katsomdien na siyami songe el cham kun. Tako silang lame in the future na ke 1,000 year of millennium. History siya nga kapas na ke future me 1,000 millennium reign silang Jesus Christ. Kaya nito kata na lakom lang siya kati lang siya. Matan fel na kayo la siya Jesus. One day, one point in the future, met na kayo acknowledge la Jesus Christ palim fin fela. From that point on, kadasum na 1 year of 1,000 year of millennium kingdom siya Jesus la taga ni Jerusalem. We matlalal fung na kayo ma Utyak la siya. Tesalon gesapta. Ako for singal to ni singal lal ko siya. Ito ka reign. We tik na din ka Engan. Yataw sin siya. Jesus la rule ke nanan ka siwos epay makain. Inge na wang nanan ka siwos or finvela sing. Alleluia. Naro kastan ka taga pay naki na si kom wana sim na ke shamsi uk singal lal ko for siya na ke lal ko ngama shamsi uk ang alon ko fostolo na ke ako sakalim mi. Kadin de likiyac lalfing lars mwet. Kadin likiyac me lalfing lars ingat magain. Na vingat liye me fosit kors na ke singaw singa da nail sham kun fell on the phone na ke future events ma mutwaek akketeyac ke Bible mo Jesus la daga ruli fella ke yetaw sinsi. Jerusalem. Mga itaga kes makinyigat ke olitu singe na kalamila mga itaga kaslan God mail faga rerekle wena me akwaklal na ke wala na kama la kalamina sin na tingkat nga taga na si kumusing ito na phone la kel Jesus Christ
El pai taga lay mi fella in the future with his righteousness, with his truth. Na lay la ka din kaksakin God. Mga ito ka in ikasin siyas ka din we cannot wait. Katikain Engan in tapan, momfresh in tapan top. Man, just think about that. Because we lay me fella, well like Jesus Christ. Moon mapatpat, wala na lal, glorification siya. Yohk na pa'y mind taga. Paing kat kan, nganash ka nan kas kapel siya nan, kalim ke wala malan ka ata. Me la. Mas mo nage Philippi luo for singaw. Inakalim me be me. Keok je ip singe for ikos nage singaw. Philippi sapta luo for singaw lakal miyang. Inge inakflatje in Jesus, mamol na kay wine Kosrae fin fella, ye fella fa sifac matante. Met na gawa fa palike in fact la Jesus Christ LEUM na ke wala na lang God papa. Sid very for singaw, inge akflatje in Jesus, mamol na kay wine Kosrae fin fella, ye fella fa sifac matante. Every knees will bow down to the Lord. El suffering, el matal, el askalena, Paing shipesher, galashin fella singer, cutting kaksakin God. If we got mutake fella singer, magat mata for us, then we have a wrong mindset. Got matafin fella singer and give all glory to God. And at the same time, some will na singer na sin Lord singer in tagana ke kalim singer mitigi pacl. Bangen kaksak was na sin God. Aksha feel like some nage for singal sinage singal tolu ke siam yang long course. Aksha feel am litu chilasne for singal sinage singal tolu akalim yang. Akalim yang for singal chia. Leila Kosrae fella in Engan. Leila mea manake wala inge. Leila ini me o manake wa fe in Engan. Shat na ke wain shaka in sasa ke Engan. Ke lem ka del taga in lemi fella. Ele fa nanan ka mwet fin fella. Ke shi was a paye. Pangan ma shaka tram kun pianga. Ta shike nan ka wala na lan shamis sukong. Machi mas la shamis sukong. El Dike fortune ke on course fell on a phone line to include mwet Israel and talinilin kat ngan el taga nage fortune court nage singaw lakalan niya matan fal na kay wan taga kaksakin sikap matan ya kaksakin lime kat inge na el taga nage created orders el taga nage created things ela it personified okay mana kay wa fin fell in kaksakin God. Leila Kosrae fella in Engan, Leila mea. Manako wa le ngurnger. Leila ini me, manako wa fe in Engan. Katramdrom kun mea, katramdrom kun me, ini mea. Kan me, manako wa in mea, manako wa ini mea. Shak nake nake maukarkar nake me kusho kamanake wa ma orikle fin fella shinge personification shinge met in kaksakin God when I need to young aten kumdel ko in kaksakin God when na matan fel nake wa when atlit natin God in other words kela foloko manake wa ikle wole restoration chipang pangasham sukong inge na cursia ki fella shinge kat Keok in kulacnsap in yukuya manas kat Keok katin som sokak monas when I manake wa fella shinge cursia ki kishben
me Adam and Eve. Kat matake Keok. Katangyak la tayo Keok singe. Katangyak la tayo makuluk. Mamisya singe kesben Jesus Christ, the perfect Lamb. Takadines mat na ke la siepel to restoration singe taka. Mana kayo wa restored to their original point when a kadil tarela. Nara Mindkov, mindshare ka, mamol na kayo. Ito ka na ke perfect restoration siya na ke glorification siya makatsano. Mana kayo in the future will be restored to their original. Na layla, with that mind frame, katli wala na lang ka refata ka nga, siya ta ka tar ke wen natal, tayo phone la siya pe, layla ka din kaksakin ka. Mana kayo maurik lang ngayon kaksakan na man la si baflokonak. Forcing al tolu pataka ki na ke mai malutu ma katram from kini kaya. Leshi baflok. Laflok aran nanan galal with his righteousness ake mapayalal. Si was lal mapayalal letaga ritmakin in nanan ka. Napangayan si mga kumita ka na ke siyam sa kunga. Mas mayok si mate. Katakula na ke nanan galan lem. Kakatakula. Nakatliye mo lalashi mataga from kinya ke ipu sapta sinyaul. Ipakush. Than a perfect sacrifice singa we can now in this very moment can enter to the presence of God through his son Jesus Christ. Panga o ye si may nagadin ralaingen na manleflok nanan kay mayta. Na ifin confess siya in kenek so makatil aki ke wen natal nga ikumemisia. Panga misya kliwosing. Lalain for siya from gunyak ke fakyak ngol siya fosalikos. Evin got some likiyac God ke ultimate sacrifice masan from winya ke ipakos ekaya kate misya. Pelsiya taga nanan ka urit makin siwas lal nanan ka urit makin mapayalal. Mwet na kayo mamate esyang kasang mol lal na sin Jesus Christ. Lalal funginal taga misya ka makuluk lal efa misya. Misha siya may dapat karda na vidan. Nga nash misha. Nga nash ina na si bamolyak. Wena chisel fat na siya Nicodemus. Truly, truly I say, unless one is born again, he cannot enter the kingdom of God. Kadin na si besustek ang ngan God. Kadin matake main siyo, matake mayangan. Sano flok lala. Nakagat sano flok lala, gat tuyak lain sabi, faka gospel siya Fakak wala na lang kat wana siyam sa kung akalim niya. Na fin kat this si be suste kang on nan kat nakadasum na ke unga yeshi ma kalim ke fosingal tolung data kay nanan ko or makin suwas lal e mapayalal makayin. Na sidbe taga na ke me topic silas na ke mantian ngayon. Utyak na in temple nan kat we see my song. Kumpa temple nan kat. May sang kumesang na siya. When Rome sa tasing luo fos siye luo akalimye kimainge metlilia lala keshpen pakotin lalaplan God na shir nga kaefe si wos kosin esko siyang sifena na sin God when na siya makisya mo lamatal e may akin si uyel Paing oya na lupa ye mafal ko sinaro. Offer up your bodies as a living sacrifice. Ka true kaksakin God ke maliti, ingin ada sebenarnya tikin dan taga fast na ke me malutu chi na ke tustian ngayon tamitigel fast na meta na nas kan siya. Onso ko ngayon we got fast dahil fata ko. Finko tigin. First minute.
Kulo mallam na sin metlal funguias, choir finen kuam ke pelchen, kulo ke on na wowo. Pelchen ada so mana kada kalamye piangsia, somnel tikin tres kaldan to kana ke CP da tolu for singal algos na kano lu na ke kuno konin tuste. Tikin tres kal kum kulo mallam. Masimit ngan kaksakin God game. No Mr. Lipan kakketeyac na kalem si makumisina shish. Ke sams ko makumakkalem Engan. Alena Yohk mga sivena personally ace ke. Ngaliebe comments matagangan. Elo singar na place ke lutiwa wolom. Na maluti siya na ke tuste ngay anak ke makkalem yan. Sivan vak makeo ke Engan Yohk Christ. Anak ke makkalem yan. Kabakalimit piang na buksinge masim na sil Peter na kisam kun ke Keok nge Peter sifena eleta kena ke molin Keok singe mutkayak na kitukun 64 AD pa sam kun yakye simnalan lada singe Peter lala na ke likiyac powerful example in mwet. Mayen kadito ke plan Belgium ila eni na napoy kaya renta kyang nasin mat Christian siya ma elal ingin anan lailikian Northern Asia Minor ingin Peter sifena Peter had suffered much for preaching the gospel of Christ arske rek malme ko singalit kors na eltena sa siya na ke oyema sanam kunyak kayo nge na elale fallen kan sam kun mayen tukun elala declaration ju mavak mo fin yot senge na sin Christ balem el fakla mga tekek na nasyum sin moeta mga mais ikek la yurin gat me nara paneng dakana siskatin me daka examine leta senge in the kaksakat penake oye magataka ke fin pa ne KahsInKol si fena metal orongo ko tong na lusta kam ta fake kikastan kat men meto long lalkos akkaleminas posing lalkos ki long ul kadin som fake kikas lan kata insan kasha met wiesha le Mr. Liban en sam kin nagela ngail de gani kat met maseta del skin pusela kikat kapkapoeka nara me bidel de gan usie
leta sila nge el pasimet ma kat palakin mo palakayok pe kishpin kokolal niro. Ta naging akalim yun naki Jesus Christ is the living cornerstone upon whom the church is to be built. Siya be the luak or on course. Papanange yotsima rejected. Nara akalimila elosma siakos elos tikalgalek elos patatle. Tajakta, but the church built upon this stone is to be God's holy priesthood. Anakil da shela lignin Israel. Na panang uskat me na ki metim ma shamsham kunya kisiye bidea. Shamsham ke molela salvation. Shamsham ke persecution. Bakayok mamakayok kelos. Na pang singita ka na Christian living lafa ke ak check na inge in akademi lagat taliknat lang natin kat makisyaw lang kat sam kun la emo hash lane si ma judgment at ko na panangara pidela la shiki in sumas la inge in me akademi na sin talik na din kat ng sapta sin nagsapta luo el saram ke God's great blessing to his people lamek kayo makat balakin kata pange kanun leta sila nge na sapta luo nagsapta ako sam kin conduct of God's people o iye makadinash ke kipel mamushaf kamay kayo matakayan akngal niya ka akmisiye ka tataka na ipsyak tuluan ke siya Peteran pa siya Peter sapta lumekar fasin kiskalako siya samong ke shepherding of God's people. God shepherd chimalieng sip na din God kipel mamakayok mataka na siya. Na nusi ka tashik background siya na siya ka din kain may asom na ke malutisi nga. Malutisi ka taka ke siya Peter dolu singalagos ke longo luwakla the Christ el misya ki makuluk bel si fan na nakfalipel na kayo. Misya lang Christ el taka el misya ki makuluk bel si fan na nakfalipel na kayo. Tayo na ki ilusara ki eta ka rekmagin kusuin sang as a substitute in mulala mamul si saya mutkayak na game ma ela makuluklan mo ito. Siya was el misya na lamot siya was lam Jesus Christ. The land point ko was na you're in God and wakielin mano akmuliyak elingan. Messi Peter again akalimyeng. Peter referred to the advice he had given. Advice for guys yelu siya metigi Mwe Read siya. Kasi Peter saptalu fa singalyan ke lungulil fa ang Kung fin matayang lang alan mo Keok siya tiya fali no rek na siwos. Moyen ko akalin la Paing malang silan kat na siwos. Mainge mo yakin siwo na siwos. Ta mwe in kaksakin yakum fin mateng ke enwak maurek na siyong kisipen kumrela siya makuluk. Fin mateng may Keok siya rek na siyong ke kum aramawo. Kadele fakin siwo yakum. Masing is suggesting in kain me perkin siyan matalal fungiya la elos masyun me Keok nge elos yun me Keok tajakta inte me Keok ke matakake edalwa la makuluk na pa nga example lalo sa pa urek na tari kasi kasak malam Jesus Christ ilta ka wanen makuluklal na fakyana o iya urek ni saflaye udaklel el en wakel ni kashipship yakel fin saksi wan makuluklal in never sin yet is suffered died. Nakalman pa Christ's suffering resulted in his death for sin. Misya lalan likiyac kishbin makuluk. Na naselos ma
nikun kalmiyan, ilos pangon mo el kuf. It seems to have been defeated. Dashakta pakalamia kimuriching, he was rest in spirit. En in mano akmuliyak el ingan. Pangan kalme si matakakya. Nara kishbesingan. Wan makluklal, liyak mal defeated. Misa silalngan, Christ's death was once for all the time. Faldari, kisekan la silalngan, his sacrifice was sufficient. No one else will have to die for people's sin. If I wang and see it, mwet famisa kishben makluklan mweta, Christ will not have to die again. Siya uskat men kifasya singalyasingan. Akin mulingan, so malutisin ngan siya matay in copper. Nganing imalan mwet siya tiyakos kat, kilta mong fushesh in the panalos, kinuel ta musayak sako, emwet alkos na siya mata inaksako apa, ta mulyak lagi kofa. Kimulin ngan siya ma ngasam-sam kunla, it was rest in spirit. Na fact na so malutinasin ngan siya matay in copper, ilos masalalal po niya. Nganingen malon mwet siya tiyakos kat. Kilta mong fushesh in the panalos kinuel ta masay aksako Nashkimut kumasi nga civilization siya masifibya matak tukun sunod siya. Matalgos, basamsam kinyak nga. No amtan kiela. Said Chevet, naliktolo na talawim tan kielo siya. Civilization mutawek ki, lalalfung ilan noa, siya ulala. Kaya mutawek yan, tagay nila siya kaya nga makatin corporately praya. Sikingat naligan na siyuk laka asmet lam nga ikain savior civilization siya nga kaya saranam kinan Sodom Gomorrah ka asmet ang ngaul ka asmet tol nga limekos patat ni matsifan na pangit kayan matlalalfong iya nakisamsam kanya in the spirit nga akin molin ngaan Akketeyac also malitisin ngan siya matayin kapur. Den alakalim na kanme singe. Dakikat nutikele ni karsumla misyalan leem falok lebena. Inkain mulelos na me takamit takail malalalfungi. Nara kisamram kunjak spirits nga kasi madarek magingipan yumada Isamram kila ngon ke mwet kalupufen timon pieke kapen samram kila ke ngon lan kat nagkisamram ke spirit in prison singe ngon in kapur singe samram kila are those who disobeyed long ago when God waited patiently while Noah was building his boat. Only 8 people were safe from drowning in that terrible flood. Give first singalepos kay ni akketeyac the KahsInKol biblical scholars. Katasum nage kisinsiakla who were the spirits to whom Christ made his proclamation? When did Christ make his proclamation? What was the content of the proclamation? Nalaki akalim yung napapidar el tagayin usiya katashikakataye. Bida el akalim yung mashlon crucifixion na resurrection samsam kunla he went to the realm of death to hell or Hades. Then he preached to the spirit in prison. Kalme ba La elsom na rin mwet ma, mol met lakel, kamasom na ke mapadalakalim yung hell or Hades, kanake lupufen makatalal, ita mo foot-line ka sao, makatita matakate kapasyang na sin,
mwet mafut lagi karden of videna. Kainin mga del so min shukla siya spirit masam kinyak nge. Darakta gatfin mot the second chance at salvation. This is most unlikely, if all, because nowhere in Scripture, in Scripture does God offer a second chance, or do tell the sinful people or fallen angel that their condemnation was final and eternal. Ni oingi katashak na fact mo, Christ ilsum, shram na selos, ma me, auliak, mettigi shonotse. Dahil mata in kapur, tapan fulfill Christ na in kasaw. Na mga pangay kata mamadel akademia. Mayan na kilusya si masamsam kanyak na kinuha el masayak sa kongaya. Yes, Yohk longo si pangay. Na fakak mo, Christ's spirit was in Noah's preaching to all the unbelieving people. Na pa, uskat me siya Peter, siya singal siya fakla, elos ta sikin ko na ek, la pacl siya, e fakalaman takalan len siya, Paing si manganlan Christ siya onin elos, ta sing na ke mo Keok siya Christ, ila ene na Keok ke, e wolacna siya etakatako. Nara fuse ke usala Christ, referencing ke bella Noah. Fakla Christ spoke through Noah to the people for under 20 years. Ke pelsi man Noah elakalimye ke Genesis on gosh was tolu. Ke ilmasayak sa konge. Na fakla katel mong fushas etapan. Na selos siya may auliyak ki magluklalos. Mayan elos kapuri ki magluklalos. Na panangara elos pa akademiak nen. Somna in elka edis. Na akademiak pela in mashlon misal and Christ e molyak laal. He preached the triumph of his resurrection to the fallen angel. Na pangay fuse mataka na kaya. Na fakla. En si masamdam kanyak ma prison ngay kag en kapisya ngay. Ma en na lal siya. Wasn't a peace near heaven. Ma orikla na sin me on fok evil angels. Na panangara declaration siya confirmed testimony na sil ina kanoa. Condemnation siya sikiyak mayen mwet nge shilela intiyala lalfungi. Siya akosten siya makachamsham kine banga. Siya Utyak kyang kadindiye kis no kel noa we siya ulal. Pasang kinyak metal kos nge. La molsum na siya noa. Elos na kayo malalfungi. Pasingal siya. Pasitukan fak mo kofsinge akollah baptize. Siya pa may mulala na siya sin pelinge. Teorekin olla fok lagi mano. Aurek tain siya wala na sin katke. Sulela pailan kay simwet. Masinge muli ko us na gesben si fin molyaklan Jesus Christ. Nasamsam ko nake me kofse inge akollah baptize. Kikat samram kel Noah keso not singe. Nara Peterel so minakatayela Noah el mo laliki walom la. Masinga nel pitsesege baptize le. Na ensi mayata ka na sikum ka din di na kilutut payapad bel na kayo ka din loang na kimasi del bangon symbolism. Na me kalmeyen me oye si masamsam kunyak nge la. Sunod singe Peter la katayem mo Noah el salakun pan maulla ka sevia kiel el dena walom la mayin oyen baptize si bangan. Nara ki samsam ki symbolism ki payapala. Kat ngay tang liela na aksukungan
nakofan ba me mulala Noah? It was neither the ark nor the water that saved Noah. Te pangat. El mule ki kalan God ma akketeyac ki ulelalan God. Pangan ma si mamulala. Ki chamram ki pitcha si kat ngatang diyan ki mwet si ka event si ka upchik si maanayin sila kinu si masi mga chamram ki foreshadow na masingan pa mutawaek kalim na katashik na siya a more perfect fulfillment kat hindi pitsesingan na paano nga na nakikof mataga ki sunotsingan el analen kain symbolism si mael point toward baptism kikat liyo sunotsingan tako ki makatisa molin metla sa katli mo judgment si nasin met kuluk akketeyac peangan tajak ta nasil Noah el deliverance si nasil nasin met ma isanal los marek makuluke social ma Noah dan kiela taliktolo nata dan tolo kielos ngan naki simul sasya na mul sasya singan pa kat finasham naki baptize ka baptism o iya singan el symbolize el pitse si ma inge na kat finash ke baptism believer identify with Jesus Christ siya shikat daliki moltale naki mol sasya nara baptized singan erslagen mutawaek sasya si en metlan katsi en market Christian community nangako minalen na esmakin la kikat chamram ke baptism zingaya it's not a ceremony it's not that ceremony te kofan ka owlalan mafokfok ligi mano amasima asha pa our spiritual cleansing si mamolela water of baptism does not wash away sin literally tena wala makuluka nakingashamram ki symbolism engashamram ki sunotsinge engashamram ki kofo instead baptism el outward symbol si ma akketeyac inner transformation masikyak ke ayaw la inanaklan metalal fungisi nara akketeyac ke roman kas fastolo nigel megas polel fak mo takos tita laki kat baptized na in masifan na in Christ Jesus kat ayaye pe baptized in masifan na yun ki miselal kikat baptized na kat walad pakpagya walad misya tayo na kiyak muli yak ligi misya kikat wala nalan papa kat faya bakain molkin simol sasya ta kisipin kat masifan na layurol kikat walad in misya lal ino yesen kat efa akmuli yak oana il kimol Polila pe akketeyac si church kelat yang kos baptized and kapasyang na in Christ engi kos no komang dari molan Christ si fena. And si befakt na sin church kolose saptalo vasingalu mayan ki kos baptized le kos we Christ pakpaki kos oyepe akmulyac in Christ kisipin na lalfing lowos ke kalan God sakmul yalak na gimisya. Na en si mga kuminta ka na kaya pa, ngayon makadinte, construe the baptize le, does not save anyone. Tasak talalal fung ikea, kain tatafla na kimulila. If its efficacy comes from the power of Jesus Christ's resurrection. Kaya oya siya nga baptize ka baptism mo
El oyesima akkalemye clear conscience. Kat mutawaek inita ke malan ka ato. Lakat convicted ke ngan matal. Ke nanaklasha. Insiesh. Siya pangun kat na ke nalalfungi. Inakkalemye malikesha. La akkalemye isusle constride artlan insiesh. Wangen fulet. Wangen no yema 11 nge kat kan kalem ke. Elakkalemye arsh anain olayla silash. Pledge toward God conveys believer desire to please God la nga kumingena Christian living si mga vakim tawakia. Nara artisire lash kadin kain orela makatel keo. Esyak God then kashikat to live out the reality of that inner transformation in our daily lives. Kadara kya through repentance. Auliak na paye and nakmanas na paye siyakin nakmanas. Siya suwaktari na Kosrae matale po leyot sin God. Elim fin de bufen na kewa kainin wal na kewa yen engenga. Ingin na pire da kain alanak kalim yela. Katang lalan Christ fin saksing. Nak me katang la misya, katang la kelya, katang la elsya kulukla na kikiaplal. At isitan mo kayo na, papray sila kimtawakia. Or the cruel treatment of the government. Pidel shram esam kunla, siya karngan fela kipelsi nga and Rome. Itsyap kanaw siya kladari, akalamya ki revelation, saptas nga likor fash nga luo. Lemegos ta kamisya tari, government ba siya ram kenge. Egypt, Assyria, Babylon, Medo-Persia, na ingin na Rome, or the cruel treatment of the government, pidel eyewitness, Elie, kilemel, misya mulyak, orek masifa siya la tukunel vak maingetari, Utyak yakel na inkasao, yematalos, napakanyang siya Kosrae la lakelos. Jesus gone to heaven, a place beyond the clouds, beyond our human sight. Napakalimya there, Jesus seated in the place of honor. Ba nga kalimya kaya, el soak matalepo leyot, yurin kat tielupufen siya, likiyac kakainin royal seating singan. Mayin, kolan kat asyun, LEUM, when kulo si fan na natal ngi. Nara pa ora akademiyak ta sheshke Sam ko mga 3D kaya. Pape na metol ko diye ke fastong ulus nga lakos ke nga ridi ko may samek. LEUM God the fact na sin LEUM luck. Mata siska klayot. Neking afuliya met lokalo klom yenium. Max singal luto ng longer fact pe ange. Ngan madalta kasyal David. Kasyal. Sasan si kasyang. Oralan sham. El fact oinge. LEUM God the fact na sin LEUM luck. Mata siska klayot. Neking afuliya met lokalo klom yenium. Mayan tiya David pa da som na lang at David el the fact LEUM God el fact na sin LEUM luck matayinge kilepo layot sik. Kaditala oye si maurek lang akalemye lakko nakewa takyang na sin wen kulon din katsa ta kamisya molyak. Thus angels and authorities and power are bowing before him. Los nakewa efe pashta na sin. Nara taka na siyashla ma nakewa ki fela singe ekasao akademiyak la kong itakyang tayo na sin LEUM. Siye peltok ki falokolal ilet taka intil kima dataka
He comes to church, his power and authority will be made known to everyone. Nakatangla sila almal takongan. Takana si kumatalal fungi. Gemarit singa samsam kun Peter samsam inakkeyakom. Keok inge. La sikya kenga kumekin matalal fungi. Eisan yak pekat matalal fungi. Mwet samsam aksaksakin. Tapos ifesing ito kanak kayikat nga Keok, Engan, Yohk, Christ. Nga kumin kain fasreng. Kulacnsap singe men lemel ta kapala mange Keok tari. El katangla misya, el katangla kalyak, el katangla el sakuluklena. Na likiyac singe fakkom. Fin kadel wikat, siya kan line kat. Pela fak na room na malipan, namalap. Well, kulong malap kya kakteyac wuwota ka ke kulong na get tustean. Na wana ka da kalam ye Paing ya kattaka me fingos long kulong ke mantean shamyang non kos na ke kulong na ke tustean ye pita tolu fos me singalal kos na ke long lu akalam mina pa o yeshima flattening on God through his son Jesus Christ na ke me ultimate sacrifice lang. Katlina pa from skumatikin la kalamige pitel akalamikal noang metalkos. El nanan ka may timpelsingan ke kof. Na ark sa pa means of salvation si may tekyang metalkos ngan na le. Katakapasi fakamasingen na ke new covenant singe. Nanan ka siya akliwalang fatyak mo lalain for you gotta get into the heart of the covenant, get new covenant singe. Ark sa ngan pa gonna get prototype ko me type shima typology shima kalamir ke ark sa al noangan. Ark sa ke New Testament nga pa Jesus Christ himself. Pang himself may ultimate sacrifice shima ushin kanikin mo last ko nga. Lalain for siya pa ito ko when a kof shima sang kanausla pelang noa. Lalain for siya pa ito ko kanausla full shilash nga. My ark so go my protect us from that lake of fire is Jesus Christ himself. So Peter la kalim na pay la means of salvation na get typology si may na get New Testament, New Covenant pa Jesus Christ himself. El pa falat kikimana kayo el pa inkenikin payas ko fan de Peter magana siya Paul il siya The rest of the Bible is talking about the one means of salvation. But Jesus Christ. Now you need to get in that ark. Spiritually speaking, kapolil from kin floodsingan elusi manapay si matagak fonyak like Jesus Christ. Nakadash kya mutlal fungi. Singa teka nikisikatyak. Kadenan matana fe kamtayak sa kunga. Kada kam tayo faga, sisina sa aking online kadin pelnagay what through Genesis to Revelation. That's the heart. Gaslan God iktalaman mo ito. But Jesus Christ. Let's maintain that maintain the presence lush in that ke akosten lush na ke akwaklan God. O ke ala na ke gaslan God. It will come. When nasunod siya sam kinyak pe kel noange sikyak met nagawam talikin ark sa kungan misya siya metalikos. Well, the line for siya pa ito gange. Kumars in Jesus Christ. Are you in the heart? Pangan tapalit siya matagal na ke sam sila bita na kel noange na ke Jesus Christ, the ultimate sacrifice. Jesus magana pa kan protect ikat from that lake of fire.
Nakachui kaksakin kat ke mai kekta na shkretines makke wolana mataga na ke me moul si mga kumash ke nge inge nakat etalakat modiakle. That's just the bottom line. Inge nakat taga proy na shinkat corporately lalal fungila latupuk. Evinel tena shukia when natalin sang kishakanal na ke makuluklasha mepe let the shukke moul si lashne. Wangan mau pe yurun kat kataka katalingan ke kas moul matagain akes makinyikat nge inchipe liela Christ all sufficient sacrifice el makay na pa sufficiently eputakikat na ke nanan kasi may takang katian katsano nanan kasi na mwet na kayo masyakustin na ke inkanikin mo sukong esom na ke lalain furushing para kataka na ke kaslan ka inakas makanyikat inge na kat for lauliak. Today is the day of salvation. Rome sapta singol fosyak akalam yang confin faka klimtalak la Jesus el elalal fungi ko la katil akmulje la klikimisha come famul pangen pange genikin mol pange art of the new covenant but Jesus Christ by means of salvation. Kat kulokak chicken God kadasum nakasham from in kalie ko pro in kalie lasho to pelchinge no shall tikin kadin tagay nakilin matlas matagar shamlane ke pelchinge kulomalap kenye amen shuonis kulo keshfil long cash matalal ke len sa shinge namanas kulomalap ke arluman ne melta jupert kulomalap long las penashil jupert tigin mekil kum kulo tuwa kulo ke mollash kulo malap kenye kulo Prokolai Nathaniel tuwa kulo kaksakin kat ke mollash na kayo Srui pros to was you na si was kawa kulo kaksakin kat kulo tamtel talpe Woodpecker finan Texas tuwa kaksakan al shafalat na kewos met kolaru met ke may lutlut wo uma kos fakak ke to Kosrae lal na sin walil ikeslan len sasel lash machine kulo malla tignis sera kenglak tuwo kaksakin kat ke super ilya na len sasel she Mary ikaw na si was from Kosrae kulo malla ke arsloman shepe pako nanalify kulo malla tuwa paing kuos na kayawa kulo ke maliti wo should be Engan kun si len sa siya makatilashe elushe tuwa kimie chardi chonten kung kulo malap Ruth Raphael Charlie kulo malap na Kenya kung dahil kulo na malap ke Oslo wosan katsu malap ke managaw matagal na siya ke ulit usenge tigin tres ka kasako lang na ke Kaliel me namnas kanis rausut pelo kun sham akaya met klas na gatfa sumna ke pokumin Kalia. Well, muna, nagyakalim yuluman, metigi, ang fak kulomalap kat game ke, kaya belum na ke, mulitisi ke tustean. Engan wi ko minakalin met westa ke wama, taka pe wikat ke, nutut pa balas misingia, ka menanak masyur ors misingia. Nga mo kaya pa si makinista na ke, o iya si mga dutike misingia kayo ngan, Yohk Christ. Wala siya kasak singatari. Malitilas mising nagawik nga sam kun la. Kesipel kat kain utyak na ke most holy of holy. Na bangan o yesi makemisa lalan. Lister siya masalik. Lang natin. Katafakla. Curtain siya kain paunit ngayon. Narata ka na siya tapaw ni cash. Taka na siya kadinnan kan ke uska klan gata. Ke mama
taluk mesipela na shish. Orakat kain diye ikekta misikat kain in kain oana si pris mausek. Ka utyak na ke en matal na mataal. Nga kom kain si was som na yurin kat. Lay melikesta na sikkom. Ingena. Pangata ka na sikkom. Nagipakastu masang aksafi ko na kon si mga akfashi kitusting repentance. In siya liyak kat kansom nagisiam lamgal si was singalit kosan. Si in si enina na urlana faksyavi pasisel. Constride art. Nake oye maureke pelan mo choose sign si malo symbolically rek magun pa in kosla tukun len alkos na sin talik mo kun na kayo may susle get Jewish family nga sign siya pa in circumcise ya kilos na misinge circumcision siya mga kumias kaya pa in siya auliyak siya na nash search in jail da kaliseya at lakoma in kainisla mamatefalinan kaya pa ngayon last si mataurek na sin dalik main kostlan din ka at ma len alko siya na king akom syun matu makatash kaya last si ngayon pa inorek na kay F constride art na paisikya ke sin si pasisellen na in faksevin siyak sin kat kikasya mayen pacl lemel katanglatari makayok marek na sil likiyac causing affairs mitigil soak na in kasaw na yun kat papa inakalimil pan lang sila na siya na kalme yasik pa ngakum kanurek makin causingan mowil ki mulo yelan gat asila pausin kalya talik nata siya ki mas lalos kamat wiyash in kailap na kilemel aron na sindalik sinal chairosa na mwet may price sila kim daw kiya pa kat mwet masa urek makin ay siya tol ngulit kos tol ngulalkos ki kadil fak malay isla mo lala mal pak mo el tang fak siya siya kyak naknas ne kat papelaw lan naklalo silpasang yesingal me koslal. Nga kaksakin kat kemulutot nga kaya nga ikan si mat mas ines maluti nga insang kasya mas na fak in ka insang pangay may kite masang usin na siya kasi ka insang petupuk masyaf mataka na siya. Kaya o kaya nga Yohk Christ ilangan pesikum kaya ako may katangla mamayta kain ak musikat kasifekat glomalla pangi KahsInKol ka pela flock of the room na Mr. Lipan bitigat kali yang pray Right, gulong malap tikin tres kan tarilen. Met klas Kosrae namnas mo lash ilang silan kat kada ka wiowos ke Asia lamalluo fosingal tolu somna ke Asia lamal tolu fostolu na lutu. Kada ka me focus magana na ke kuno kon na ke Wednesday. Silpe ka pashi I bakos masam from kinyak ke mandia. We kuno kon ke mante tustian. Katali na pai oye si mai eta kata na kisye si masam from kinyak ngepa Jesus Christ makaya na wang nekshaye. Naraga dina ka dinale kampar liya moing na ke oye si sker finan ko try on pe kuam ka en makadascho Honolulu Seattle Texas ka din dia na paila. Inkanet luo pa sam from kinyak ke mol chinge. Si alle åsiktsrik si alle ta perspress ko alle white na inkani ko åsiktsrik ko pa laser focus si mai na kadinarske pa Jesus Christ pa confidence sa si singa ta kana ke ksia shafla si ma Jesus el ta ko si mol na shafla singa elang si god elang si na kay wa fel el ta to seek to save the lost aklu Floxilan tok nga letangan nanan ka na ina ka din ako lang na kinanan ka siya nga pagat for lao liya kalal fung in Jesus Christ mo kayo naro kulo kaksakin ka at yartlan man na kayo nga wala ting interest ka rin si bakal mo ni
Srui lulap large kada som wana lakal na miel na kasi proy na kada ushe met large finantax sin kalia ka on we pe benediction la pastor latoin we pe na kat fashalik ke olutu singe kafkatikin ifin bangen kal kummiu tarang atin along Kalingin at dem. Awi kong ke me akollah wolom rela loman fashnamet. kalingen na jusot kon kalia ka proy na kat fausion suko Right? kulang man Mana lapikit mana faka kat tagani Brian kan kalia tagani lasha fakat fashilik. Kat sivil pe basta yito let lash in shul pe na kaksakin kum ke wolacna flatlen alom. Eki kama kum sivil pe esina sesha. Mas talo makkalim na sesh kat intia salga miselash. Painen kat kaksakin kum kat papa. Ke oia si makum ranchel asakaya kashikat. Met masa sivil pe tafela maulasha. Kakat finek ka 4-4. Nanak manasket ng sesyum. Utikat katin ka in rek magin mol singe. In men sewo siya na rin siya lasha. Matalan lasha. Community lasha at church lasha. Kat nga siya oinge kat papa. Nanak manaski fashilik lasha. Kateni na napagkasalom. Takumin losyen vulvas kinuktukin maunlom. Epel si masya fatakana siya. Kadin fak mo mas na fak oinge. Ken mo na itong Jesus Christ kat lalfong ikil taga katangla. O dead warriors stink. Inakalimila. Mwengen siye. Mamet la lalfong ilom. Chikan ka natangla. Tingkong wikat. Ken mo na itong Jesus Christ kat lalfong ike. Kat lalfong ila kumeg. Akin siya uyikat. Kilin na phone siya ikat. Tawad mo lastok nga. Kat lalfong ikom. Amen. amen kulo tigin Namalap.